noneho ngiye kureba ikiri hejuru no hasi. Noneho distance iri aha hejuru kamanuka hano ni kangahe? Mirongo itatu na kane. Ni byose nyine byose biramanuka kuri 34. ubwo ni margin top 34 pixel save. Nihangane ndebe impamvu iri kugira inoza. Okay, print screen. Copy. Na gatanu. Okay, reka ndebe original yayo ukuntu ingana mu by'ukuri. Nyihanganire. Screen. Screen. Copy. Paste. Okay. Wow. Sorry, sinzi ukuntu hariya, sinzi ikibazo cyari cyavutse. Ndabona size nzima ariye 17. Sinzi ukuntu byagenze. Cumi na karindwi. Save. Reka nsuzume nanone ndebe espace yari iri kuri ntuza. Mirongo itatu na rimwe. Yo ni iyo. Okay. Okay. So noneho hagati y'iyi box n'iyi text ifiteho kangahe? Ifiteho 8. Okay, turavuga yuko iragira margin bottom umunani. Ifiteho 8. Okay. So noneho hagati y'iyi ifiteho 7.
Okay, password distance iri hano ni kangahe? 15 ya 14 tagira margin left 14 so na hano teka copy paste simanze ndebe ifite kangahe. Ifite nayo 14 ngire save. Okay, noneho turi kureba tukabona hano hari ubu bururu buri hano, babushiraho uko babushiraho copy okay, gira email input ngire ayo bita border iragira 1 pixel, iraba ari solid, color iraba ari zose ndayikenera na hano paste, ariko yo iraba ari pass okay. Nanone iriya text ndagira margin bottom iragira kangire 5 pixel, turareba bimeze kire refresh. Okay, so ndabona iki gice gisa n'ikirangiye. Okay, noneho ngiye kuri iyi buto ya login, buto ya login ndavuga ngo background color ifite copy paste, noneho ngire body radius border radius okay, ngire 10 pixels, saving 10 ni nini, ndagira 3 ngire 3 niyo. Noneho ngende ndebe uburebure bwayo uko bungana,
uburebure ngana na 24, tambike ikangana 47, yongeyeho 48. tambike bungana 48 pixel, uburebure bungana, ngira ndebe neza, 24. Save. Okay, noneho nshireho ifite nayo iyi border nyine imeze gutya, copy paste. Okay, so ariko turebye neza ntago ari ubururu neza nka buriya ifite ubundi. Copy, ubururu buratandukanye. Noneho igikurikiye ni iriya text irimo, text kugira ibe neza tugira log p copy paste, ndayikuramo. So ni umweru nayo. Okay, noneho ndagira bold, font width. Iyi ni nko kugigira border cyangwa kugira iki. Okay, ndakoresha 600. Ntago bashiraho pixels, yani border ingana na size ya 600 nyine, nicyo ishaka gusobanura. 600 ndabaretse 700. Bigiye bitandukanye, urebe ukuntu bitandukana. Gize 900. Okay, size 12 irahagije. 12 irahagije. So nyimanureho gatoya, margin top ngire 2. ubwo no kwaranja muri iriya cadre nagize gisa n'ibuto nyine. Okay, reka nongere ngireho 3. Ngire 4 ndebe ko biramera. Okay, noneho njyane hirya, margin left, nshiremo 3. ntabwo gahagije. 5.
nahise okay, noneho nyimanure, ndayimanurira hano so kugira tumenye intoza aho iraza kumanukira, ndagira gutya ngeze hano iringaniye n'iriya text nyine. Ubwo uburebure ni 17, 17 top 17. nongeye kuvana mo kabiri height ngire 22, nongere iyi kabiri mvanyeho, nongere hano mbe 9. Okay, igomba gukora uburyo byose. Urabona ko kano biraringaniye neza, biraringaniye hano, nubwo basimbutsemo pixel 2 hano, nanjye ndakora uburyo bigomba kuringanira hano. Rero ndayiha uburebure nari nayaha kangahe, 22, ubona ko ubuhagarike ndayiha 20. Okay, okay, 22 save. Noneho ya pass input nyigire height ibe 22 nayo 24, kuko ndebye ifite 25. Ira aya 24, 22, 22, 22.